Dobro jutro ekipa, nadam se da ste se naspavali jer nas čeka poslić. Predivno jutro, hvala dragom Bogu. Pčelice imaju šta papat. Ok, evo kaj se radi od jutra. Znači čistimo lješnjak. Na svakih 4 metra je posađen. Ljeska. Istarski dugi. Istarski okrugli. Rimski. Imamo 4-5 vrsta. Ovo su bebe. Stare godinu dana. U biti ovo im je sad druga godina. Ovo su aronije, trešnje i dalje, da vas ne gnjavim sad s tim. Evo ova bebica malo kasni. Biće sve ok. Sve će biti u redu, samo ti rasti. Trave ima, hvala Bogu, to pupka. Što je isto ok. Evo, predivni su. Biće tu ljeski. Sad, kako se to radi? Ima ih negdje 70-ak. Ovako malih. Znači ovako. U travi koja je do pupka tražite biljku. Otprilike 4 metra dalje. Evo je. Uđete tranu. I ajmo. Čupanje. Nema druge. Za početak samo rukama. A onda malo kasnije i sa srpom, pa onda s kosom. Naravno svaka biljka se bori za sunce, a lješnjacima ćemo mi pomoći. Pod mi, mislim ja. A volim pričat ko Bandić u trećem licu. Zvuči bolje. Ljudi misle da ti neko pomogne. Ne treba meni pomoć veća nego što imam. Dragi Isus je uz mene. That's it. Znači ovako. Čišćenje, nekih 20 cm. Tako da ne zapnem kasnije sa srpom. Evo ga. Za jednu biljku, minutu, dvije, ja mislim da nije puno posla. Evo ga. Diše srećom malo. Tako se. Idemo dalje. 4 metra dalje. Evo je. Dobro jutro, srećo. Evo i mene k tebi. O, ima i krtica koja. Srećica. Voluharica. Što si već. Predivan je. Kasnije ću vam pokazati velike, koji su već stari, jedno 3-4 godine, 5. Već su to mrcine i već počinju davati ploda. Naravno, to je šaka lješnjaka, ali dobar je feeling.
naravno, svaki liječnjak ima kap na kap. Evo tu ću vam pokazati dokaz. Znači, kap na kap. Dobije kaplicu vode svakih nekih 10 sekundi, 15. Njemu dovoljno. Ovo su naše aronije. Ima ih brdo. Stupovi su na 2 metra. Evo onda sad vidite koliko je trava visoka. Trešnje, jabuke, svega i svačega. Aronija je još uvijek u cvatu. Ali jako puno će biti ove godine. Pogledajte vi. Dobro. Malo smo zašprehali se. Idemo dalje. 4 metra dalje. U ovoj džungli. Mora biti. Je li ovo? Je. Evo istarski dugi. Predivan je. Dobro jutro, beba. Evo mene k tebi. Sve će biti u redu. Sad ćeš ti dobiti svjetlo iz zraka. Ništa ekipa, da vas ne gnjavim sa mojim stenjanjem. To bi bilo to za sad. Idem dalje. Znači 70 komada ovakvih malih. Pa ću vam kasnije pokazati kako to izgleda kad je čisto. Take care. Evo da okrenem kameru da me vidite. Ekipica Velebit. Jedno od najljepših mjesta. Lika. Predivno. Predivno. Take care of yourself. Bok.